Lakhipur online putok saba August ki tang mari nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahan bata maroi Pao Assam ki Morigao jila da sagadaba Jagirot Semiconductor plant ki thongni thoram pangthokre Pathar kandi da thokiba lambi ki kutong thipa thodokta ama sire Silchar Ramnagar bypass ta su accident thokre Kasar Asra labukta numit tarani ki oiba mitei mek tambi takpi ki thoram hodokre Singirbon High School da career guidance pangthokre school asigi mahiroi Dr. Uma Begambo tharamna okre Jiribam da CRPF ki sub inspector ama masa matomta nongmaina kapsenduna sikre Relief camp oisiliba school ki mahiroi sing mahima sing tamhanana ba thaurang paikhat pa hore amasung SIP Abacus na silangba mathematics skill ki oiba Assam ki Prodoji changyengda parihan kaisam mai paklakle Hauzik mapungoi pa Pao tabirasi Assam ki Morigao jila da lupa crore lising kunteret changna sagadaba Jagirot Semiconductor plant ki thongni thoram ngarang pangthokre Assam ki CM Dr. Himanta Biswa Sharma amadi Tata Sons ki chairman N Chandrasekharan na Tata Electronics ki Semiconductor plant asigi thongni thoram da saruk yaraduna plant asina analayeng ki khujukulai sing electronic ki kari sing mobile phone amadi semiconductor chip sing sabagi thabak thoram mathang chahi dagi hauragani hairi thaurang asina malem gi electronics ki polam sing sabagi khongjelda Assam su mangjil thaba rajya ma oibangam lagani haina CM Dr. Himanta Biswa Sharma na phongdokhi loinana lamdam asigi mioi kaya da thabak piba sungam lagani Union Minister for Electronics and IT Osini Vaisnavna project asina Assam rajya gi technology amadi industry gi lamda achoba khongthang ama oirakani hairi thauramda Bimol Bora Biju Sajarika Nandita Carlosa Jogen Mohan amasung Dr. Rabi Kota na chingba maroiba mioi kaya sarukjaki Pathar kandi ki Mundamala bypass da ngarang thokiba lambi ki kudong thiba thodok amada ama sire amana phibam thina sokle bike amaga tenki gari amaga pathar kandi bypass da thokiba manga thomjinna bagi thodok atuda bike ta lakiba mioi ani adugi manungda Ratabari ki ni haiba Jaharul Amin ko banupa ama sire aduga atopa amana phibam thina soktuna hospital la laikanari Ngarang thangse numita Silchar Ramnagar bypass ta su lambi ki kutong tiba thodok ama thokibada mioi mari phibam thina sokle thodok adu bike amaga auto gari amaga thomjinabada bike thoba mioi amadi auto driver ka loinana atopa mioi ani phibam thina sokpadagi Silchar Medical College Hospital da pukatuna laikanaki thodok phamna traffic police laktuna gari animak lokat khre hairi Kasar bina kandi ki manung chanbada Asra Labuk Youth Club na sinduna Asra Labuk ta Milal Assam ki lamjing makada nimitarani gi oiba mite mek tambi takpi pagi thoroma mangarang hodokre thoromatuda club ki general secretary Konthaujab Nabachandra Seram Herajit president Milal Assam Tangjam Projen president Maifa Nongthombam Binod secretary education Milal Assam S. Madhavi Devi secretary WWS na mathang sidna president chief guest amadi guest of honor oina daistafam ki thauram gi wahaudok piraduna Konthaujam bijoina haikibada ngasi Assam da imalon amasung mayeki matang da honariba Maifa amadi Milal Assam bu thagat papongdok ki bagaloinana aikhoi isa gi mayek asi tamnana ba honasi haiki angang ahan ni furom na saruk yakiba thauram asida Romita Singhana mayek tambi takpi bagi thodang lauki hairi Kasar Singirbon High School da career guidance amadi Felicitation program ama pangthokre thauramda thabaktagi patharaba Oja H Dhananjoy Oja Waimani CH Mohan Singh A Jadumani NK Thokchom amadi headmaster Muhammad Jamaluddin na mathang sidna mipam mapu amadi kai khamna jaba mithung sing oina daistapam ki thoram gi wahaudok piraduna school asigi nodal oja ke na dababuna class 10 amadi class 12 ki matungda mahiroi singna makha taba kari tamthaba yabagi matangda wapam kaya phungtokhi matungda Assam ki humudrani toi super rank ta Tezpur Medical College tagi MBBS pass tawrakhrabi school asidagi hauki bi mahiroi Dr. TM Uma Begambo taramna upagi thormama pangthokhi
ओजा के करुणामूर्ति मिश्रना ओजा मोहम्मद जमालुद्दीन की अनीसुब मचानुपी डॉक्टर टीएम उमा बेगम की महाकी माही मसिंग तंबगी खोंगचत अदुगी मतांगदा वांगांखे थौरंग का मरी लेनना सीएच मोहन वाइमनी एच धनंजय विजया मलारानी एन के थोक्सुमना चिंगबा मियोय क्यान वांगांखे लुइसिलकपदा डॉक्टर टीएम उमा बेगमना महिरोय अमा ओइना मतम करमना सिजनकनी नीट चांगेंगी दमक करमना सेमसाकनी हाइबना चिंगबगी मरमदा वांगांखे सरुक जाखिबसिंगना उमा बेगमबु खुदोलपोट कया तमदुना महाकी लाकदब पुंसिदा हेना माय पापा ओइनना बतौनी जखे respect to baza hai base koi punchi da karino mama papa hai base ki thoda koi punchi da karino hai base ahan da lari pa ba ki mamang da lari hai ba ki mamang da hai da ki batauda lari hai raga खंगन जबामा तांग तांग सिकपा साबा पैरालिसिस डायबिटीज prostate problem liver chawthokpa amadi kidney da nung leibana chingba atei ana layeng gi tamak senior physician Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC nongmaijing khudingi nungthil gi pung amadagina pung taruk phawba kasar Lakhipur SDO office mamang da leiriba JM Enterprise da laktuna layeng ga dawri mangjongna na booking to bining basingna mobile number 9401219621 natraga 8135870447 number asida ngasimak pau phobiragu लाइबक थीबा थौदोगमता कुनसुबा बटालियन CRPF की जिरीबाम पुलिस स्टेशन दा लेबा सब इंस्पेक्टर अमा मसा मतोमता नोंमैना कापसिनदना सिजख्रे लेखिद्रबा पर्सनल असिगी ममिंग प्रशांत कुमार देका कवे महाक जिरीबाम की कांगलुप कया की मियोय सिंगी मरक्ता शांति पुरकना बहोनाखिबा मिसक अमनि हाइरी थौदोक असिगा मरि लेनना जिरीबाम पुलिस न थिजिनबा हौख्रे जिरीबाम की चिंगदोंग लेकाय अपर प्राइमरी स्कूल अमदी सोरोक अतिंगबी हाई स्कूल अनी असिदा लांजेनदुना लैरिबा मिचम मियामबो मफम चाबा अमदा थंबीदुना महौसागुम स्कूल अनी असिदा तमलिबा महिरोइसिंगबो माहि मसिंग तमहनबिउ हाइदुना डीसी जिरीबामदा महिरो लुप मरीना जुलाई की 19 दा आइबा चेरोल पिसिनबता नतना फमिनतुना वारी सानरबा मतुंग थबक्ता ओंथोक पिरक्तबदगी जुलाई की 19 दा जिरीबामदा लैरिबा महिरो लुप मरी एमसु MSF देसाम अमदी KSA जिरीबामना प्रेस मीडिया की खुथांगदा हाइरिबा स्कूल अनी असिदा जुलाई की अमदगी महौसागुम महै तंबा फंगनबिउ हाइकिबा मतुंग इना जिरीबाम की दिसिना अगस्त की तांग तरुक फावबगी मनुंगदा अहानबगी ओइना सोरोक अतिंगबे हाई स्कूल दा लांजेनदुना लैरिबा सिंगबु मफम चाबा अमदा थमलगनी हाइबगी थाजबा पिरकले अमदी चिंगदोंग लेकाय अपर प्राइमरी स्कूल दा लांजेनदुना लैरिबा सिंगना मसा मसा की मयुमदा हन्ननबगी अथुबा मतमदा सिलगनी हाइबगी थाजबा पिरकबगी मतुंग इना जिरीबाम दा लैबा महिरोय लुप मरीना चंगसिनगनी हाइना तौरंबा खोंजंग अदु मतम खरनी की ओइना हंदोकले हाइना जिरी न्यूज नेटवर्क तगी फंगबा पाव असिना हाइरी आबा मक्तदा प्रेस की सिनाउकनो इकाई खुना बुचरी होगिबा जुलाई की तांग 19 दा थोकिबा प्रेस रिलीज अमदा जिरीबाम की डिप्यूटी कमिश्नर दा हजिक जिरीबाम दा लैरिबा रिलीफ कैम्प सिंग स्कूल सिंग दा हांगदोरिबा रिलीफ कैम्प सिंग अथुबा मतमदा मखोगी मफम चाबा मफम अमदा पुथोकपिउ हाइदुना हाइजखरबा मतुंगदा ngarang asi डिप्यूटी कमिश्नर ना ऑर्डर अमा थोकपिरक्तुना तांग 3 फावबगी मनुंगदा थोकनबा हाइबिरक्पा अदु छात्र ऑर्गेनाइजेशन मरी की माइकेदगी तारामना उक्चरी लोइनना स्कूल सिंगदा जॉइन तौदुना लैरिबा ओजासिंग तांग अमा फावगी मनुंगदा जॉइन तौबिउ हाइकिबा अदु करिगुंबा छात्र संस्थान मरीना स्कूल सिंगदा विजिट तौबा मतमदा जॉइन तौरमदबा थेंगनरबदी मदुदा थोलकपा अफबतगी दायित्व पुनमक मसा मसाना पुजगदबनी लोइनना नहान अगस्त की तांग अमदा अकामपात की रिलीफ कैम्प अमदगी इनमेट सिंगना रिले चटपा मतमदा स्टेट फोर्स ना चथगिबा थोंग अकन ममोंग द कनेम तवी लोइना मनाक नकपदा लैबा स्कूल सिंगी छात्र सिंग अकी अखंग नहनगिबा दसु अकन ममोंग द कनेम तवी लोइना प्रेस की इसिननाव अमदा प्रेस मंगने हायर भवाउदा मणिपुर पुलिस की SI मना खुद थागिबे थोंग अदुबुसु अकन ममोंग द कनेम तवी हौजिक पालिबा मणिपुर सरकार ना हाइरिबा मणिपुर पुलिस की SI सिबु अथुबु मतमदा थिदोकपिदुना लोगी ओइबा चैराक पिबिउ हाइबसी प्रेस की खुथांगदा मणिपुर गवर्नमेंट दा थमजरी
Handakta July gi tang kunipan nongmaijing numita SIP Abacus na sinlangduna Maniram Dewan Trade Center Guwahati da mathematical skill gi oiba Assam State Regional Produce Competition pangthoki Parihan kaisamna hairiba competition asida level 5 category gi oina saruk yarubada first runners up trophy phanglaktuna mai paklakre Panbayai haukiba chahi lising aniga kunomdoi gi November thagi tang kuntarukta SIP Abacus na sinlangduna Hyderabad ta pangthokiba kunsuba National Produce Competition tasu Parihan kaisamna level 4 category gi oina performer award phanglakhi Parihan kaisam kasar singirbon mutum lekai gi hojikna Airport Authority of India Netaji Subhash Chandra Bose International Airport Kolkata da Senior Manager Air Traffic Controller oidiba kaisam ibungoton Singh amadi Assam Sarkar gi PWD Department ta Assistant Executive Engineer oidibi kaisamongbi giti manjuri gi machanupani Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida Steam Bath Hot Water Immersion Bath Chiropractic Bone Setting Yoga Infrared Clinical Magnetology Chakramat Spinal Neuromassage Acupuncture Acupressure Sirodhara Massage na chingba chawkhatlaba mahusa gi layeng pathap singa sina diabetes kidney amadi liver gi anaba paralysis sciatica spondylitis khwang naba khu naba nerve gi anaba blood pressure heart disease brain stroke nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana lainanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu Energy Healing Center Rongpur Park 2 aduga City Chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar 1 dani advance booking gi damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak namaning singjari ai jiming ranjit ko ai labokini ai anda khwang na buding sakopotong ngom je khong singna ado je sigi Energy Healing Center da lakadagi je khwang naram badu hare chakasuname Aroi bata maroi pa pau amukhanna Assam gi Morigao jila da sagadaba Jagi Road Semiconductor plant ki thongni thoram pangthokre Patharkhandi da thokiba lambi ki kutong thiba thodokta amasire Silchar Ramnagar bypass ta su accident thokre Kasar Asra labukta nimitarani ki oiba mitei mek tambi takpi gi thoram hodokre Singirbon High School da career guidance pangthokre school asigi mahiroi Dr. Uma Begambo tharamna okre Jiribam da CRPF ki sub inspector ama masa matomta nongmaina kapsenduna sikre Relief camp oisiliba school gi mahiroi sing mahima sing tamhanana ba thaurang paikhat pa hore amasung SIP Abacus na silangba mathematics skill gi oiba Assam ki produji changyeng da parihan kaisam mai paklakle Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare